شاندك جنونرين أنا كسيدة في بيمانية دا جوینک لگل وزارت درفای أمریکا انجام دا أنا كسيدة خویانیک بلاف کرتی دا راگهاند کو شاندك جنونرين أنا كسيدة في بيمانية دا بالسروكاتية دكتور عبدالحكيم بشار جيگير سروكي في بيمانية اجتماعية هيزين شورش و اپوزيسيون سوريا اندامتيا اندام الدستة السياسية في بيمانية عبدالله جدو والدكتور زهير محمود لگل شاندك جو وزارت درفای أمریکا بالسروكاتية آليكاري و جيگير وزير درفای أمریکا إيسن جولدريج واندامتي هريك جيتيري فلاي راندل كايلا و باتري دي جوفيان. دداخواني أنا كسي دهات كو دجوفيني دا أنا كسي بحثا بردوامية بن بيكرنين چكدارين بيديج رواندنا زاروكان و لشكركرنا جوانان و بردوامية بروسيا خوندني لسر ربازكي كو تودان بيدانك فرمي بيناي كرن هروها بردوامية گرتنا چالكوانين سياسي و راگهاندكاران ين نهف نريجي سياستا بياديرا و ندیارکرنا چارەنەویسا گرتیان ڕەوشا تەندروستی و ژیانە ڕۆژانە یا زەحمەت هەفدەمێ بەڵاوبوونا ڤایرۆسا کۆرۆنا و هەژاری و بێکاری و نەبوونا مادە و خزمەتگوزاریên سەرەکە و بلندبوونا نرخێنان و ئلکتریک و ئاو و غازê kir. هەروەها بەحسا ڕاوەستاندنا دانوستاندنên کوردی و بەرپرسیارەتیە پێدێ ji bin pêkirina danûstandinan û bingehên wê bi taybetî ku serkirdeyên PYD tekeziyê li ser girêdana xwe bi PKK re dikin ew yek jî li dijî rêkeftina navbera her du aliyane û seranserê deverên Kurdî dixe di matirsiya êrîşên Tirkiyê de. Encumena Niştimaniya ya Kurdî lê Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku her di civînê de aliyê Amerîkî tekeziyê li ser berdewamiya alîkariyên mirovî û berdewamiya rawestandina şer li ser asta niştimanî û rûbirbûna Daişê û piştevaniya proseya siyasî li gorî biryara 2254 kir. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encumena Niştimaniya ya Kurdî lê Sûriyê got ku nûnerên NKS di hevpeymaniyê de نرازیبونا خواه جه نپابندبونا پیده جه تو رکفتنه کره که گه خود بینه پارچک جه اپوزیسیون نشتیمانی سوری لدیجی رژیم سوریه و گه ده هفدیتنین خواه لگل رژیم تعقوبه که هجاره کفتنه که دوری اپوزیسیون سوریه بردوامه.